abantu benshi tugenda tuvugana nabo bampamagara ku matelefone bavuga ko witaba telefone gakeza abantu kandi abantu ari bo nshuti zawe kandi ari bo bagufasha mu bintu byinshi. Telefone ndazitaba ariko ari gihe uzurira ndi mu kazi kugira nabwiye gusenga niwo murimo nkora cyane kandi niwo niyumvamo umwanya muremure gusanga mfite abagwayi n'uzo masengesho hari gihe usanga ndi muri za gahunda runaka zo gusenga teramo bigera kuri 2 tukabona ibiterane byawe rero mu gihe tutabonye ibiterane ntayishuri gufite ntuba wasenze. Oya hari hishuri kunyine zigenda bitandukanye hari gihe nshobora guhishuri kuko nico gitaramo nkora n'ibindi bintu bitandukanye. Yego arakoze cyane reka twegere umuvandimwe hano wambaye ibintu ushobora kuba umukongomani wenene wenene ari umukongomani yo mu bwoko bwa Frero ni mufuriru ni mu butiro ibijombo akashaga bakitwaza akashaga bandu bingi bakaniri wenene kirina pasiteri no wandagawa na akashaga twakulano. Okay umubuzi wa nandi kwizina kumazina ni mubuzi wa Nderuzi David. Nderuzi David ari mundu muki kundi wa deta koko ngo bandu b'ibijombo bari bandu bakomu abakakana mu bintu byo kusengama byo kubiri nga Apotre Paul Gitwaza bano bandi ba no wantagaho wa deta nabandi bingi wehe kubwawe uri mundu muki nyehe iri mundu musima guterana kuguma nabandi nyenda ngatangu niri muyume mushamburi yanga revera hano nanga bana besha no kuyimba nabyo ndabyo niyishi hariko ni musima nane kuhumana na habandi bahumanana ni naho unire mu bari yabiki. Wewe uzwi ku hari ijambo wavuze bakubajije ngwese umuntu agusanze mu idushe akagukanga ikintu wahungana cyambere niki uzwi ku ijambo wavuze ko ushobora guhungana isabune. Yego watekereje ko isabune ushobora kuyihungana ukayambara cyangwa watekereje ko ushobora guhura n'amazi quelque part wagiye utarangije koga kuko iyo bagukanze muri dushe icyo gihe nta kintu ba witeguye bimeze nk'indambara niziko wabaye muri Kongo ibigo by'indambara babizi iyo babaga bateye hari abagabo bikoreraga isake bakaza kumenya imbere ko bafite isake atari abana babasize mu bitanda rero muri dushe inshuti ya bugufi mu bana cyane n'isabuni n'urusenga rero muri icyo kimwe niyo mpamvu navuze ko nokwiruka n'isabuni kuko nakese ko bashobora kunganga ndi kwisiga isabuni ngo mu maso cyangwa nyifite mu maboko ngama nshikana niyo mpamvu navuze ati nokwiruka n'isabuni. Aha reka tugaruke rero kuri Kofi kuba hano kwanyu ni biri mu ntego zihe mwaje kumaki hano mugezwa niki kuba turi hano twaje kwakira abakozi b'Imana Felix na Ndutira Denise baje mu giterane cyangwa se nyarutano hano mu Burundi mu ikanisa rya KDP Assemblée Communauté des Assemblées de Dieu Pentecôte yo sengero twaje kubakira twari giterane cyateguwe n'abanyamasengesho cyangwa se bo muri urusengero bakaba bifuza gutumira abantu cyangwa se kubwira buri wese ubihijya no hino kugira ngo tumuhe kaze kugira ngo bazitabire icyo gikorane bene data baje abakozi b'Imana bakomeye mu ijambo ry'Imana ndetse no mu ndirimbo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bagwayi bazokira ibibazo bizokemuka abaremerere bazoruhuka ndetse n'umuntu wese ukeneye insobanuro ndende by'ijambo ry'Imana turi kumwe n'umukozi w'Imana Felix azomusigurira hari n'abakozi b'Imana batandukanye abayumbe Bujumbura za ministeri zitandukanye abarinzi batandukanye bamusuke ba Janete tubaye kazo kugira ngo ico gikorane cyangwa se iyo nyarukutano izabira ku ishengero rya KDP mu bwiza ku rya kabiri nimero 4 tubaye karibu. Aha abantu bitege iki kidasanzwe ko mbona mwahagurutse cyane birasa nkaho ari Afrika haguruka se cyangwa nimba umuntu yinze ta Burundi haguruka niki kintu twakwitega kidasanzwe mu biterane musanzwe mukora gifite intego yihe niki kintu abantu bitega cyane kidasanzwe ico numva gikomeye cyane nobwira abantu kidasanzwe inzango ndabwira abantu hari abantu bavuga ngo bitangaza ngo iki oya uranje mbwira umuntu iteka ryose mbwira munezero bitego umunezero w'Imana umunezero n'ibindi byose bizakemuka umunezero wizeye umunezero ingwara zikira wizeye umunezero ikibazo cyose ufite cyo kemuka wizeye umunezero no gukizwa wo kizwa ariko umuntu atanezerewe kizwa biragoye
iyo umuntu atanezerewe ukira ingwara biragoye, iyo umuntu atanezerewe kwizera biragoye, ariko iyo umuntu yanezerewe ntakintu atokora. Iyo wagize n'ubugishigora n'umuntu wanezerewe ntacyo atokugabira. Okay, murakoze cyane. Igiterane kiratangira uyu munsi kuwa kane. Ni ku itariki zingahe uyu munsi kiri butangire? Tariki 12. Tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Kwa gatandatu umwaka 2025. Kizorangira ryari? Kizorangira ku cyumweru. Tariki 18. Z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025. Bayikaze tugana none ko mu gihugu cyacu duterana iyo akazi karangiye cyangwa se ibikorwa birangiye ku mugoroba guhera saa 11 kugeza saa 2 n'igicango cya saa 3 z'ijoro. Ejo kuwa gatanu weekend itangiye duhera amateraniro saa 9 kugeza saa 3 z'ijoro. Kuwa gatanu tuzokora veye izotangira saa 3 kugeza saa 6 za mu gatondo. Umunezero mbanumva ni nkaho izogeza saa 3 za gatondo. Kuwa gatandatu tuzoterana mu gatondo, tuzoterana ku mugoroba saa 8. So dutangira amateraniro tuyasoza saa 3 ku cyumweru terana kabiri mu gatondo na nimugoroba saa 8 kugeza saa 3 za nijoro dusoza igikorane. Ndizera ko ngaho zo bakoretse ibintu byinshi. Tugwa ikaze nawe uri hirya no hino, wotega indege cyangwa se ugatega imodokari, udashoboye byose yoba yoshikira ku machano. Tuzaba turi online kuri Legacy TV. Ni ukuvuga ngo ni karibu niyo muzokurikirana amateraniro online ndetse n'andi machano atandukanye. Ndashaka kuvuga imwe ku yindi, ariko amachano yose atuye Bujumbura azoba hari kugira ngo tubane kugira ngo aborohereze kubashikiriza igiterane aho uzaburi, waba uri mu kazi, waba uri mu nzu wawe, ndetse waba uri mu rugendo uri kugenda, tuzagushikiriza igiterane tukubwira ngo iki giterane kurikirana. Okay, murakoze cyane. Kofi twinjiye mu giterane, ariko ejo twabonye ufungura YouTube channel yawe, kandi ikaba ari YouTube channel yakunzwe cyane mu masaha agera kuri 5 yonyine. Nakubise ijisho mbona ufite abasubscribers barenga 500, ndetse ubu ntekereza ko umunsi urangiye uyifunguye. Kuba ufite kira gikundiro ubyitwaramo gute, uzakira gute, ubitekereza hiki? Icyo kibazo sinabona uko nagusigura n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana sindi mwiza cyane, nta byatari, gusa ariko Imana iyo yakubwiye ubuntu bwayo ikintu cyose ukoze kiza gitungana. Abantu benshi tugenda tuvugana nabo bampamagara ku matelefone bavuga ko witaba telefone gakeza abantu, kandi abantu ari bo nshuti zawe, kandi ari bo bagufasha mu bintu byinshi. Telefone ndazitaba, ariko ari gihe uzurira ndi mu kazi kugira nabwiye gusenga, niwo murimo nkora cyane kandi wo niyumvamo umwanya muremure. Tugusanga mfite abagwayi n'uzo amasengesho, ari gihe usanga ndi muri za gahunda runaka zo gusenga. Telefone uwo mwanya ntayo nkunda kuba mfite. Iyo ndi gusenga ndi gusenga, iyo ndi kuri telefone nyishaho, kandi ariko nsanga message ari nyinshi kagerageza gusubiza, kandi ndagerageza pe, ariko umwanya muremure nuwo nabyumva nta mutima mubi mba ndi mu bikorwa. Ngiye gufata telefone mu nijo cyane kazi komvana cyangwa se cyaje gwa usanga kenshi, ariko usanga ufite umugwa amapepo nta mwanya ufite wa telefone, uba unigana n'amapepo cyangwa se wawita kuri wa mugwayi. Ikintu cyose ni keye buri uyu muntu utamwitayeho arabibona, kandi umuntu umwitayeho nawe aranezerewe. Kandi buri umuntu urandagizwa n'ikintu kinini, buriya gusa gushaka kuganiriza umuntu neza gakira. Utamurenze n'ubwasa ntawe ndengwaho, nta muto kuruje, nta mukuru, abantu bose ndabakunda, wo tutavuganye ko kanya nta mutima mubi, ariko mwanya muremure mba ndi mu gakorwa cyo gusenga. Mu minsi ishize twarukurikiranye uri muri Kenya mu gikorane n'ubundi kivuga butumwa wari urimo, twabonye hakoreka imirimo myinshi y'Imana. Twabonye hari kushamburiya, turabivuga naco bitwaye, mu mahuzu, mu birato, mu masakoshi y'abantu, kugira ngo umuntu abe yagira impano nkiriya kandi werekwe mu ruhame. Kubgawe uzumva gute cyangwa se biza gute kugira ngo wumve ijwi ry'Imana rivuganye nawe? Ku bantu batabizi cyangwa bataravugana n'Imana bayibona kuri biza gute, iryo jwi ry'Imana ubyumva gute? Ico kintu uko nakivuga sinakivugaho cyane, kuko buriya Satani yamamaza iby'Imana, natwe twamamaza iby'Imana. Yes, nizo dushaka ko bamamaza nyine. Abantu ari batinya gukora ikintu mu ruhame rw'abantu, cyo gituma kenshi n'ibitangaza abantu batakikira kenshi ngo tuwishe ngo baje
gute ni byiza ndabishikira ibintu bitavugwa mu ruhame hari n'ibintu bivuga mu ruhame umuntu agiye gutabarwa kenshi ukumva ijwi ry'Imana aho ngaho ari ka express hari ibintu byihutirwa ikintu cyose kigira agence musohotse bifata indi ntera ko munezero n'ibindi bitegerezwa kubera nawe twe dufite ubwenge nta muntu uzunezerwa ngo ubwenge bugiranda ubwoshira ngo burengo umunezero urenga ubwenge iteka ryose hejuru y'umwuka no kuvuga ngo ari byo wereka ukavuga n'ibintu uterekwa ukabiceceka ukaja kuyivugira hanze ukabigira bashumba ariko kwerekwa twese turabizi ni kujwi ry'Imana wumva Imana kuvuga icyo Imana ikubwiye ugakora icyo Imana ikubwiye hari n'abandi bana ngo se birakoze nko gutuma materaniro mu nzu y'Imana ni mwacu sinotinya kurira mwacu sinotinya kwicara mwacu sinotinya kuganiriza papa mwacu aho bavuga batabikora bafite ahandi bazabasha ariko twe mwacu no dukorera ibyacu kuko n'abarozi bafite bazabakora ibyabo iyo barira muri twatuzu twabo nta kibazo batinya gusa nuko bataraza kuri kamera ariko nugira ngo twereke ubwami bwa Satani ko nta mbaraga bufite Imana ari ifite imbaraga kandi iyo bamwe ntabwirije no mu ijambo urabashamburiye niba tayari wibishamburiye ikintu cyose cyo materaniro ni cyiza komeze mugubwe neza utabyumva uzobyumva undi munsi aha tutarahindukiza kamera ngo tuzerekeze ku bashitsi bacu ndatekereza ko ndege irasa n'irimo kuhagera nubwo tutavuganye nabo sinzi turi kumwe n'abanyamakuru benshi sinzi ko ari ufite ikibazo ashobora kugira ico yabaza muri uyu mwanya yatambuka akigira hino hanyuma akagira ico baza kandi aba yari ndawe sinzi ko ari ijambo mwe mufite ijambo rimwe dusoza hanyuma tuje guhindukira kamera tuzerekeza aho abashitsi bacu bari turashimiye abanyamakuru n'abandi baza kudukurikirana Imana ibamukisha kandi tubaye karibu kugira ngo mukomeze gukurikirane abanyaburundi dufite umugisha twe twakira abakozi b'Imana tubitabire tubashigikire tubereke urukundo buriya urukundo ni ikintu cyiza umuntu agezanduka mwakira neza aza kuvuga neza tubaye kaze abanyaburundi ndetse n'abandi bari hirya no hino commentaire zanyu zirakenewe abashitsi bazibona bibatera umunezero n'inkomezi ni karibu cyane Imana ikomeze bamusha murakoze mu ijambo rimwe murakoze cyane ntabyo byinshi ndenza pasiteri yabivuze kubegereza mu gitaramo kidasanzwe hazaba ibintu byinshi cyane murakoze ijambo rimwe murakoze yo nangarita naho biri biguma muri rogo yake Bujumbura abandu bayije kubuyinje ibirema ngo tingabona ngabigakira abahitya amalwazi makoma agaba mahuno gapisha igiboneka gawo kiri kwa mbere hano murakoze cyane ibindi nakagaruka turagenda tuganira n'abashitsi bacu umwanya ku mwanya aho tubakurikira cyangwa se tubakurikirana kugeza aho tubagereje mu icumbi ariko mbasabe murije kuba kuri aya macano mukora subscribe mukore n'ibindi byose bisabwa kugira ngo channel zacu zikomeze zitumbagire kandi zibagezaho ibyiza ciao ciao